malung ilitasil sin mera rogul adar kuk mosbil tunin metial tokobet sil program na. Akasis akle elal afternoon ya gester mama candidate number 18 Siegfried Nakamura. Lo mortal Bran Mel Secure olvira kalulaw mo senator. Mang malungilo to song et chico kung malum saul. Lo spera kama mertial campaigner ka. Mang ako tulo uling so kalioger ka luaseng kamkora water give profile ka lo otil mo ra adre law luasi. Ngara ka maruringi mil kara era kam namo sa Marian mo at olvira. Sulangi report idungi adiungi ledik kumatibel time edik tu sesera sus khusus ra arua ibdul ma reclaim marugul belau masil bilung ebil reclaim masil belau madirekel khusus tobet sus amora democratic leaders ra balwadra blur belau ngania president vice president ma minister rogui direkel senate president marugul senators direct speaker Anastasio marugul delegates marugul governors ma legislators sa galbelu direct masuk al tugubet sa susra kami ul adlo mesatial show tial campaign show direct tugubet sa mora kami ul gerel adra ablur belaw kumsar tial te alle kumule ora idung la senga kan kleka malmuin kleka Siegfried Nakamura tiang klik al chico tia te makaruba karabaya mo dak si el mula si Siegfried manggak mula si dimle jig il maan lap pa chico sa kita ulma sa ngani nickname na ka chico ngaka bila delia wong marino ngani nga fabel nga lakam ngani nga for redil ma imol sal tirigel tetel maklo ang school marurior nganya terun gigarel ngal gigarel diti ka kier bela ro pangkama sera ngaka ngalgela tos Nakamura ma Elizabeth Nakamura pai Nakamura makara naka tos adra blilyo ya angale tela kardir ngara ngakamla skura yo chieng el mora egale Elementary School, after the Palau High School, it developed the School, University of California, Santa Barbara. 1998 tak developed the Palau oluvrio magala makaltarag ya uriurse akmara school Willamette University, College of Law nga Salem, Oregon, private school. Akmara sele de rakamaknilo degree nga kal Juris Doctorate degree ore Belayangat tangat muna natin 1 year el gulurior or several months el gulurior, almost 1 year gulurior sa District Attorney's Office sa Marion County and that dito sa game they certified the law clerk and prosecute against from Pera State or Oregon. We were say apner belaw ni Pasrabara State Oregon, berbela Pasrabara sa bar belaw korem no stat morior public defender tidak kan mapto kami rel atma bagay sa mamo makol adal gulum te estir sel time public defender makne assistant public defender mo ria kalmo o chief public defender tela rak and then after siya no private matira ka private practice mela seguide udle ora akadeb الوال كورا personal background nga material educational background I think ya kloger la singra ulmang middle age la adi adra la adra shobay ko somal mormur adilungi la boy itu medic and sharing el continuing and sharing watida tetel agoteng ndiakal ni decide el mormur teleng matigar mo rabalwa sel akmadingela se tirike la marwa dama kamle fight tirike kyal balu di ko mesat kyal balu ang current situation ngari tadi nakal happen overnight I think over the years magigug experience na al adra la long te tokal al adama investors ma
o mesa ramada king akna ngora kita ngora abalwada de belao le ngora dia kal ada umesa tiring chori tira ada dia kal wouldn't thrill me personally ada dia kal happy da what's going on. So they say they kadil belgulak mula sing am namori tal PGST in my view la sing over the years ada mo face up to issues kore so tiga ngora balwa so kal ku kasegel ku maybe experience nga kama ada akra ada la speak ku other sel maybe sebe da tigib mga sada le e resolve agel maybe la issues kita face diak pongol bigos la sing atangak lang maluben udo in actually tik amal mo lusap to ludo din mo dak al practice makatertel time telgibel time mang gora di room ule kal mora el lasing pokrut tel mo ter ka kaul adre belaw kukuda segel kuksesel sabek el help management brura balwad el mo ngileng noson dia ka adel mormur tel swal brura balwal el di mora ipengel no solo kul ada patigan dia belaw mo sorry mo korbelal mo tiktu gigite Diyak makamsulara ako ra tiktok la adre bela kada nungu to kada dika tengir roko kita dia kata jadi kau tengir nickname mereka itu mah karena dia kan understand terus kalau kita benar kan be oi betila malungil neng kau mama om tas aku tipu gram talai why say hindi kau tel na other draw makali baik ni kada pura to ra pala tiks ako tel question na ka around the swim la transparency ra kabel transparency la government bora idunga kumna singwana ikel fundamental sel kirel ngani adal mo sometimes kada mo interchange ato ko rasenga leader manggang servant di a true leader agirel serve ra adal tirang ilun mo ra dual ya ona gigit girel mururing ay singiri adal government tergid mar merda tergid giri transparent sen transparency masi adam dingila say what's going on adam dingila say alboring alla how it's going to affect them sibira adra bulu diregal make a win informed decision ku bare ertil giri la beset to kol marma ngani nga gel baby la to kol tang protected by law ya sab ethel to din giri la a will blue a will el democratic system magida telngania transparency la rural meradele el more trigel other tira get affected masyak aul makul gere sel question kau mga ka apakor dala 2 years ago ikidem nom sa dra PGST raw era take affect mga dilungir ka me klutloger to ko ra PGST raw kumdas ng mad part track lang ara belaw ro it's subject matter ro ko campaign mo wise kami de bora PGST ning at ko give understanding niya siya o siya clear ma o tutel different le soada o taka Betul klaro emra ram ede bukrur te dia lo ngalu. Sikita. Se definition ra. Kedulum daso si teatro reformer ngi yang Miguel Vilas oltaga betul emra ram ede bukrur te dia lo ngalu. Mang kora binungo na igal ba bilangi kara to kora PGST mo. Oy. Kam mek peskautial Tiya selo si klela PGST. Okay. Em ko order dilo ya kala. Kalau mengira kau ratu kau lalu sih. Wise. Mlewa ngara osis clear mengimela. Wise. Di wilak telgi belba. Adam. Kita kauma let me thank you le invite nga kara 2 years ago me. Wise. Le tial PGST lo effective ra mil nga ra 2022 di tiam lo effective ra January 1 ra 2023. Sera December 15 ra 2022 raw 2 weeks raw era bolorio ra la kam na invite nga se me kadra la ole mo takal ko ra o ay sa setyamo ra
mang ulgumang arada si ilmo matames sa igel sel kuk na sure kita kundos atokol boktur elanga maldio sisu Available ra YouTube. nga YouTube December 15 2022 PGST madingila sa tiyaman la mo hatel issue o topic it's a unpopular issue ar adel mormurto especially kamamal nga Senate Oy. leng tablol ma se okay ang tamla dadim na tidula division la se omodubra PGST kataang maom alatima PGST kataang oo di nga ako personally ak la se imamadera ila almay ikadabol lobes al mula sa akplolo maklat kara ada kasi a tax is necessary alaka tax and yak sa provide the service. 2 umalyula tax selola tax rara en fair el marugula le tax ra omola ra official rate ra adel mesura $5 10 cents how it affects him adel mesura 100,000 story to ra la inequitable ka rose sa sel el 10% ra adel mesura $5 or mesura 100,000 na okay mang sukat masing oil necessary wangarang said the dolari how it affects other people said dul sa nga 2022 udilera December akma sa timing amle makit maktir after a pandemic after gal main el economic kita tourism diraka rebuild and then kita am aso isbergi 2022 ma elal sil sa September 25 ra 2024 aktir ka sa timing adir ka makit PGST in practice tial hotel babiling mi hale mediungilek ako dudula sing exhibit 1 at sabel kal el CCB sabel motob de matial exhibit 1 amalokora Tagi tingil babi ere, sa sing asil mga hindi asil motob. Tial PGST in practice tial babi ere udele lulubalo li sakari. Tial lagi sang le tulbalo li sakari kami mamal adral la arsera August 2022. Batiang selol gornya adam la majority adam sa PGST they're all right. Dimla ka kung kuha ka gisa mal totaling off. Di biotel omso de la tial tax reform la ra al PGST imora ra lel imora section ni medabot tagi del PGST tiang se Palau goods services tax tiam sa la se 10%. So se 10% for example ang gagida ada nga left tiang motob mga asira adal screenshot ni o mesengil Robert Tanclela utunya el other shoba utunya 10,000 el worth rabras el asel bora porte ko nga gidel pera 1,000 leng 10% say ding kung lusat tial tiang ababir ada taxul palo sa krama masialing percent 10% ra CIF cost insurance freight ang aramo ko din na tax ra a cost sell value melang sing peringi mang to korekta adal masya kumbali peringi to korekta le kumbali peringi sel ko to sois. Now, Robert, ang ulo trur tialo si Silvera sa Michelle, el mlalo liya mo gerni 20,000, may lang hotel example, akmasing mlamo 30,000, asel sa lotrul mami, Robert lotrul mami Michelle. And then, elang Michelle agil hararingi, per 10% sel 30,000, ali sel 30,000 asel initial cost ringel, plus sa 2,000 mo gerni. May alam na mo 3,000, may alam na 3,000 al pairing ma Robert. Now, what happens that Robert takalik na sell 3, sell mo ma Robert sa left, right at tel babi. Engi ang tool masa kabelment, engi ang usel dim na madala ududel del harar ngi rapor. Mautangan niya ada malgol mula si aktol kumbali adia kal haraw. Oy, tamle hararaw alel. Ending sa edik masendia kal haraw let mo ngusel sel otro let tinang ngusel madalaw dudi. Okay? E continue melawang kale Michelle ako kung lolya mo kiringil el 15,000 mangotro 45,000 el mora stawang retail mangkalik na sel 4,500 melang guk nguwa
minus sa 3,000 na nga amli harar ngil mura Robert sel PGST ringi ako rin nga ang 1.5 ngun sa ay gali move to sel 1,005 ringi kaya sel mo minimal biot masel dula sa how much PGST did Robert gal adam le naraba and hula say nothing sila say he collected 3,000 from Michelle and claimed back the credit what is sel more end and nga say who paid nga say the final consumer so gel nga ra end gida harar sa gida PGST okay and then of course it yang say through el basenta PGST gila la rogul goods may gali service if the lilia service ra ay gali Ekal mailum maroko. Ekal mailum ay gali rengi maalu bigay kita lil ang kita PGST sel first el partra sel balon si sa akringir gid. Oy, tiya practice gi mo spelling ela. So ela nga kapit ela nga ta PGST kung bali nga. So sel ela mantra September September 30 which is ang manang next week tiging ilan notice tax mula si legal problem collect chikora August agirem el mal me harawra ay kalil finance malsumak mle hargaw esen attorney nga abang esel pergaw ani atul basentro pong gid ese udo de la government ese oy nga kabol mo ada si nga tax men so I have to collect that it's unfortunate dili long as while sel cost client ra kamam manding gakat sa bel la ak mo sing gid kalakal atara man sisi el debate travel o syek de mal mlame kamani oy magamik puk paskaw tial dili kalak ay gablok collect oy leng ay ga apartra ngara email ra government makma kulo kergel mol mo to isa information ra tial imora ababiel no aisa abadget ra public ra 2822 may di sila tax cam gora okay di gisang okay melat tiang tiab lagi sang matiang a report ra al ngara a website ra government melang ulgum ko more sige dal baram ang luus ra sa www.palaugov.pw ore 20 luus masing June lori ra third quarter ika nga record tin malungil ika to black pumes may ka record tin malungil adra blue transparent ngara website ra government masira ni dil ada di mora minister Palau Gov.pw type ra what click ra Ministry of Finance morsel Bureau ra within National Treasury sel moral dula right ngari so sila 2022 dele sel me third quarter year to date del collected ni government gross revenue set time at 2022 kada diri ka ngatial regular 4% ng GRT Lobanggela general import taxes at time GRT waya kwal main el tax el kila la klalo me so isa pa business gross revenue am lengara 9.6 million and general import am lengara 1.9 almost 2 makada mga adura around 2 plus 10 around 12 million say am le GRT masya am le tax ra import. Set yan. Tigit sel del imara ba sel ko third quarter 2022. Ela kadili kalul oti nga. Mera earlier kuk imara ba bier 2023. 2024. Oy. Melat ya 2024 ungileng kiyang aldomes sel nga dili kal nga gale website ra kabelment sel domes sa 2024 sel labora year to date ulung kya do si third quarter magwada compare third quarter 2022 el endra June Dori 2022 matiagi del endra June Dori 2024 el arra masera June el arra kabelment sel PGST tiagi del digi problem ka dosad ringi sel consumer pays Abler collect 21,905,784.
And then business profit tax le tagi de la seng besa tax el kamam al PGST mo haraw ya pra ure udele in around the 274 regel gotan maklor kum bali belaw udi muk lagi el la seng foreign investment company regel wari hotels say mo up to June 2024 ado mesa ara tax etakmula setamla electra 3.192 million. And then itinigel bukti ka yakal PGST and itinigel na business cross revenue igale murtra 1 million elam la mo diaksel line import le sel import tam la mo banggela PGST me la sel domestic 21.9 plus 3.1 so that's 25 plus our gross revenue so we're talking about 26 million although the black electa mental el up to June. Last el fourth quarter, el mo endra a September 20. the report. Seguid el top de kita mesa sing mal mo la picture se total revenue del collect. Okay, misal el dadu ulwase. Kahalik luto mas kau tiagin dari melimita el dadu. Oh. Kami ngaria selguk maliliak el government ra a GRT. Oy. Mela tiang haligisang ela tiang 2018. Kaya malungin lang commercial business gross revenue tiyak third quarter at 2018. Yan kita din nga third quarter makatokor omis ang was consistent. Uri kadam le June 2018. Kung remember at 2018 sale man na imis rapat to ka tourist adra sinama everywhere. Maesta nga ka tialwenta la dimirara Michael Childs you know aralay gale magita tarbasulo otrule langi hotel fully booked sige that time we only collected 12 point GRT le 12,139 di na katsaklong ding koraman le wila arogul to koy. Maybe ang lepto ang tourist ang arang di of course tiyang right before COVID maybe hindi na COVID hindi na affected gid ela. Hindi niya ako das wese ngari ata marang arwa magita tim nakalara tax taxi abe mlebre daw do. Oy. Yakam tok tim milar sharing. So ang maring la ay ga di babel I mean di it's public information el black west so it looks like it masing malimis sa club revenue and it should be sing club revenue government because ang lamoning tax akal lamoning tax 2% tax ra tengi dako dong ka udan di tengi na kyan mabel bula malilas nga kamakmal abu oy madirek el tax ra gale what telecommunications say kay service basically added so we know mula sa revenue mas but let's wait until last fourth quarter salman mesa siya singa sa revenue gilel. Okay, mela kadumla mo. Til ako na dimne so kaloger ka ko kora. Ko special kladra la argas modi rogir. Di invite tiagi da so kaloger ngira. Mela albla bol so mo adra boy. Mo adra politics. Ngara omomdas ng gire rulil gire la PGST. Sera pok declare kyale shora ang kali TV station the wave hindi ko sisit ko tur elang kyal PGST di ka klaw mana sem nem kita temel I mean it's a good thing like that the reform I collect out load dim kita temel ako no so asing malgira del abok ngat makmangay even if elal last tertel albuin gira drol ngitra other albuin mula say at the minimum malika kantila ada change ringi and at least they get the necessity dengi me dangabti sector albasin kal medicine well a medicine ga prescription prescribed drugs sa diakal girel nga la diakal giril lo mal arsel 10 so I'm not sure over the counter Tylenol I get those pay oy again necessity sa may lakdongil mo sen next el 12 olbira kululaw nga kabay nga tiang as a adrablu olita se me please pay kita session kami malme mata special session men nguptay kay
Edo mes seringi la se leng dia katokol la se bora set igada ka set in stone. Iga la, iga se del man may change. Pagkatut mo mesam makit mo change. There's nothing wrong with that. Awera ba ado mo sel BPT el ikigid el tulo singara 200 samal kumbali ngarbela register sel list regel kumbali actually ngara dire nga website. So you should be able to ngidil ata sab el mesela sing telang agel el gumbali am seguida lo pera 3.1 million. El also ko kada morsel kabelmenta ka morsel do swim tamo tungub ta 10% ra igaro ko. Manang affecting ni government. 10% ra dengi, 10% ra Akal maral. So I'm not sure lugo makasa government makmanting sa igeng mal equivalent ta telang and sabi den mo ting sa tela ludo how it affect. I still feel mula say our government, whether president, whether other olbira law or something, if other blue bella mga nil girelega, let's take it. So if it's 10 million out of the 21 million, we're still ahead ra. I got na mo ra. So if it's ang di more do simple math. So if it's 10 million, 5 million, we would still be ahead ra gagid na mo ra in terms of revenue. Happy. Oh, so I think ang close to talela sa seguida imora step masuko man diak me personally ak masuko man guk malmering tira kutmok let medo tau tegel medo ngay gel udo de do tau tara aungil el service el more other because I'm not talking about el maseng gila de ligarnya gel close to talela gila de kutmok mas edel may gel udo del mal no. Ako mdas ko to ramal natat siringi ungil Radra pula dia kal giril understand ra position ra ma understanding ra kal giril tian global gul mer gidro. Kame cook shift ra ka chairman ra board ra pension plan. E direct o sisyo amon la pension plan ma social security. Dia ko ngil wasi kam la we reform dia kam dia ngaria la kong reformer. Nong itu ko niya other all be. Rangil tablo. Yang arnya babilangnya Elliot the Black. Uy, lual ko dia kalau magtakter gid ang diwal ko wai sirgid ruasi. Silo yaon motmura tang. Agi querer ser madala ko kol tuwa. Tial tang ka dimran mo ba? So dia ka takergi bakarangin dimran mo ba? Ya olbira kalula tial elis pel budget. Tial tilo bedem laringia edel milyon se Ababiar Elliot Talungab sila may ewang 4 million in the house arirun mo 3. At least yung korat 75% ra request ra pension plan. Hindi tiyal budget titilo ba Eli absolutely nadilit tingi ngara ko o singa man girela ikal tablol. Okay. Medigo sa dara pension plan daksal na sila gali. Yes. So nga kamlo ko tal appoint nga ka President Tory Biong or sila 2009 mo member for the pension plan matiyaki nga ngil melang mo temela President mga saw ma-continue at temela kali President Whipso. A pension plan plan retirement plan ng gilira kami na aurora government kami retirees. Di mo tiya na ro baby agency including state government PCC. Selbek kamama muluusan mo albira klula almost on a monthly basis sa gamhan na may misap to kadra mula si mang other albira klula matikan na past president current president tamadingin na siya pension plan na mukosos. Na mga study lead 5 years 4 years ago di kaya senator sa alit nadelikat na set time at makli and say gid mo model edim na reformer kaya pension plan a pension plan as of 2021 nilagay mo actual study a balance lang 163 million say figure at 2021 okay
Dira ka gimusel figure ra 2023 because dira nga audit agal audit firm and rule audit ra bela rogir mulmutra pension plan na behind ra 2 years. 2 years. So up until 2020, still at 2021, we're at 163 million unfunded liability. Now, this year kumarang sa TR 163 gigiri, ela 23 mutang harap. Now, ay gali pension plan agad outlet kel mula sa a benefits lo top da ringa pension plan el mura retirees equivalent ra nga 10 million rai. Ang close to tell get the saver ringa sa kuman dia ka saver tel pension plan, and we're wiping out 10 million into our economy. Dia ka dobe sa kami retiree kami last of puro kami tela. Lagi nga na 1,800. 1,800. Imagine na masa ba retiree bigi sa total diak say del ludo del mesos. Siyang average ra. Et kami 1,008 malat kaya kita 10 million. Kasi saludo din ang masa nga average nga ay mandatra. Maybe at salga kan email that maybe mo clone di say gid. Dik narmeng sel masa pension al atel gi ba clora lo la ngira SS. I'm not sure, maybe attest to that. Makamama gaya gimakatal gi mo do other olbi like all the years that I've been there matiga gito ko past ma present el trustees silongit other olbi masingari niya shortfall of 3 to 4 million every year. So kamama so kum dagi mo pension plans kum daka lo to ba do har kami gim na breach of fiduciary durir kamo langgiram lo skim sa do drogi wala. So kum dagi mo to dili ko kami el ko protected tiget al nga sel magigu agigu asko magiti mol erekyang mandi mol mo ko so sa gigu preach sa durir ko mga ka sila lasira kuno dur adro olbi law ko member ko trustees and mula si a fund da dimo 20 million and get the stop a payment rangi din nga e reassess sa setya ka makaran and dia sa ela pension plan ma trustees el didang okle mesa tial rogil fund remid. Listen, read understanding nga ka read ang bubble sim. Kamamal ada nga se actually maybe other amo suru kamam di kamama dia ka di say immune and ding agorta mo ogya se Siegfried Chico kau ka miduri lang alem oo mang akmil gimanga do urtil ma se me please mo mas kamams el alungila magitra marigel mag invest at yalu tial lak mom kamam magim withdraw ngit per kami pas kamam shell shortfall 3-4 million na year magim wala bal payout gim mom gib tial adala do tial principal tial do nga magit maloliget. The unfortunately baby at time tamas kamam baby at time dia el at yagi dra bola ko bit mo dia turista gi tiri kan lorio sel revenue lam nga revenue gi mo la ngir sel PPEF sel 100 talal bel sis per nga tourist. Dili ka nga nga gimola ni percentage sa remittance tax. Bela se albor tema la COVID ke dili kan mol zero le mo da ko kya kalmi. Ya remittance tax sama gyari. Mang ngwan nga gel flyer nga ko distributing il mar mas ingila dal na mo time ingila dal mo okle e ut makliye total reform. Lamit sa July min niya para netete la hearing oversight hearing of member of the pension plan of the other board magidilurtil masya president tam lakut maklita the study ng minister uduy longita ang SO EDP mitudurok ka expert selmle tigal actually gitib lagi ka expert selmle mirurti ang akudon tril agim tang tril temla mirur on tril mirur sel original study ra 6 years ago, so we were on the same page. Now as we speak today, we see today agora pension plan el ang awal gimorule gel comments ra kamam mortial luldasu ole temla rule aldas ng ulmas kami temis kamam last week 23 last week ra Friday which whatever day it is makmin sa email last week may ala gyo message ngi and then we gimel na sem dia ka dulu at yal reform el mora next government let's finish it today. As kumungungil dapat maklit ela leng problem with alpang laringi, so let's not kick the can ngari nga to ko lolo ko ringil mas avo dio ker nga
20 million na. Oy. Say that's interesting. Oy. So, I haven't seen any paper الجيل كان 20 million. And so kung kasi kalpura tira kagid baldo dula set members ra plan at stake la singani nga 20 million lagi mo dali balmeling. I haven't seen anything. What we have heard that gimito mo la president ma pepira terror economic advisor nga si ani nga 20 million en ngilu plan ngoto a president el mo na pro american el mga el mo nga seora a pension plan di blaktak klase sel meludo tal mga yang dia kadil ani nga strings at attach el mo nga sel one string kagid reform agad mo mendiungil gida del tial reform ala ka 20 million mala ngaringi mala kan gida del good makli so say ora telgi bil good news or say and di akmadingila say whatever reform abolo rioring mo riora next year. So the plan was ag rioring el ang October ang mo olbira kululaw gore ti lo mesering el al 11th olbira kululaw malungil do matmok ringil mo get take effect fra October next year. Din dia ka document lo ultim Sweden mes. Ya kung di ka maybe adya ka already all taga sing tela din di ka question kami nga sing nga blamos el babira kasi di ka and ding I have no reason lautra aray la sem la mga tu lo ti seludo Ako ramla o clown mo regal kukti question ra kami debora platformer ka. Ya kami la platformer nga kasi kadam la mo mre one sim le ko na bullet point nga kami sa sem na mo hindi ka kita di may mga tatyal ringel tanga ringi may the gibel el change at tax at least get rid again tax 10% sell again necessity tiya kaman mental gitu kita will kita benefit ringi kita mo obes sa ali asuma kangat ngat makmo nga tiyak pon mo maradali nga kamon mo sure ko miyo may gina del cook sell this way a leader am sure sure adang kada makaram gina del remeng sa sing adang nga sorry ngara ulunguli. Number 2 akta sing gida del masad tiale sebra civil service pension plan ma social security and dili kad nani nga odor nga sa social security men dili kad nani nga unfunded liability ta ko tingala sing way ka 163 million and then dili kad low. I wonder actually from my private own it was a business idea that I had sa last term na mga saw el gila la hospital so nga ka bunch of other semedo siklo the because money was flowing in 2017-18 although damlani so mamlani ako proposal na other shopper na Singapore a Taiwan Alonita sit may gimong swir bela mo rura hospital clo over $200 million. Ang dasat sa mas ding agim na sa tanong mo siya ang pasyo no sabi nga kama Dr. Robert na minister sa time Melmora ay gali Taiwan al meet the investors at the Kalmor sell como ala sing Google como one of the best hospitals sa Palau. It's called Brumangrad na Thailand. Magim limit tile mga til gila sa mga natetele lang yung hospital. This was a sort of like a business nga mag-partner sa metros Leng kadulu spare hospital kadulu spare ang meal service. El mga adrablo. Gimle medingila sa ursel time am lang X amount to ludo the top del more referral the top del belaw. Mara belaw top del mohar. Mara 1 more 8 million. Oy. Makarang dolas melosi gigi de ludo de relia hospital. Leng am CC ang will belua gile health atara malung. Anyways, long story short, si koramlon mo dia dai down im COVID mang no issue. Awan na mal so kan mesa nga sing gile da hospital gid hospital angis. Araw ring ya po to bla more same na obuol man ni makata nga hospital man adak malam sa araw mal bla ni lo. Link to spera ngil pasyo ngil dongu mawil leng nga kaadral la asko makita dongu na ke nga alchala gale bla malimi sa makita kapsi mo da si agut maklaw ready
Sister Karungo Dulogdo. Sisal Karungo Dulogdo. Sel boku mese it doesn't take a lot of money to fix those. Hospital kita so kung makit in talmalabo ngaram da sa edik mula say you know what, for the next 2 months even declare whatever state of emergency hospital kas kung magdaka load that's an emergency. Fix sa hospital. Say kita masukan mesa. Hospital ng hospital kat magkli. Sel gukulda sa siya mabrura kami team of brother hospital somewhere. That could be a 10-year. But what you and I need, what I need, we need a new hospital now. Say kita ko ramal chokal gut makli. At least of course and that's eding ka pokngat makmangayan. I am one of 31 people. Avoid one person important. Oh, hindi gukul that's I think that's one thing that doesn't really focus on it. Aktirek el botokar adel direk nga nakarkaril botokar adel direk frustrated de battery lan dia kaldil PTSD direk nga mondar family stil nso kal malas le nga kam la mesa kal mondar at sa family lo ngi way kagi del case el gim nga ngi el sebe de gut mok klar bebi la el mo resolve ba bebi le kel mondai man adan dia kal la ba mondar stil mal ubel borakor tem la tak la seng. Kaya ang mga nga tetele la pingilakpan. Okay, for example. Hoy, kabo. Kapas ka example tiya kita. Melak mas ka example. Abulula drogi lang nga do mo do sing ula interstate succession. Sekmula sengal ad sa chikok sekmad aklokle kamor. Abelawa mal tiya ka blakatak ula interstate succession. Ay gang amle lara atemela atiti kagito ke kogite moro durtor olbila lak alwid matukot mo kagito melela mandi ilisiksik ta sel tamada adma sel tamada adel ngani akloklel ediregal ngani tal udul kuk kase mani nga aldo adu mela ngalet nga kamaf edimla ka wil algum ngani awil ka malungil mawil akutmok sumok karo didimla ka wil nga self map Meko ay siya nakala ilatay. Mal simple din la other bela di kalpolo. Tingi ting anting ngal na mo anting gila the change. Dala ko masya dala ka mo kasi ay la sa tema noa. Oh, yeah the change So, I want to la get the change ni take interstate succession. Ilatay mga aksik pokse. Yang ani nga atamik. Let's assume na semne terul mle akum labi ilgot ko ang erul labi. Ela sige klokke la badenge. Sek mother get fi simple. Ako certificate klokke la badenge. Age mo ra ngalge ring gegi de dil black pil sirak ngay. Ngel ko tulbu. Mas ko makmil ara ko tulbu. Ang mo klokke tilgay. Ako malamo sige fi simple klokke la ako mo ngalgit mo klokke tilgay gid ngel. Kuk mla pila imora Ardil ongirul bu arika kalang morti kekit gup liong kalang morti makmade ko rin nga ikat atemega kami adakang gubarman mula sing moringa alto adu ayoda kage rokut klokela chiko morate ba mo adu makaw taang ngarang seguida kupna create trape ese el monday el amonday mga family Kita enda abul ngarakor. Ngarakor tiya korto omi. Adang Amerigel Allah ka willer nga. Isa tungo state Oregon na Oregon. Allah ka willer nga kay self map. Allah ka willer nga. Elis ko makpil. Half state nga ka morabi. Legitimately. Automatic. There's no question about it. Yeah, half state nga ka morang ngaligik in equal shares. Sumtetede. Tetede mo still equal shares. So, ay gigita cosa bebira problem, ay gigita dito di kasi pwede sumok ray kay mga ada mo lakatak. Bebira tayo mga ni aldadu e pero nga monday. One more example that continue. Let's say nga kamosme ko memsa la clock nga mabi. Abi ikadi kakki. Bitok masaya. Rabo idong kau ko memsa ay kada ka clock way ka nga mabi ka uluryor na malalong na pag komodo. Komodo odu angara. Ela gigit na all protocol montal nga al sel same igigit na malas ma resolve mo ngil mandiakal
le dolmol men nga gagit to kol mondaira gale gargaril udele eng molmol mal divide a family gid mal pek atro. I see. I see. Ngari ako ra. Oh, hindi ang kamsa ang nginget murap truk tali mo tol gulum da surnil wasi. Hindi ka ditati ay kita. Awal la rap lura no. Ay. Ngari bebira la al umam das wen direkal. Elang Lula no al direktor tila. Ayel na sing lura no. Oy, akum tas yang nga kamay lang mga dodor other EQPB because I have so many frustrations sige ko other cellphone do lang EQPB. Ako na mga dodor tila sa listen maybe sa pagdamel tia process. Nga kami lang nga maligil omes sa dola permit to renovate tablet malube earth moving. Kada di Morsel County apply ako na tina maskaw di next step email ra anda gali permit ka ako raw ek mas A to Z gira man follow gali alo ko follow gira yo ko malsaw ma A as kumong license gira license sa contractor dayo ko na come and check as ang contractor ang license ala kita malsaw stop problem so mang ay kita bigyan ka project why I believe kaya ka renovation rabli ay nga dia ay ga one of the mill tara to ko ya sing ay ga bla mesel beka time marugul contractor man tingi loro diesel process dil baskida QPB lam di submit set o tiambral gulak mal nga lam to mo to ora ut may ka kita plan sir nga ka kita nga na QPB mesal baskawa ay gali permit lo mong gela gela condition mo to bumtam lao na ri cobals. And these require kasing gila del maya clone resources al masa EQPB mitahar our staffer tier, engineers tier man. These gumrang na sensebel gumang mo overnight within 2-3 days sensebel cook help right gila cook frustrations ra. Elang udila mal dila kadablo olom das la se gila dolom das balwa la se balwa ngara ludo da so isbri le tia PGST to koringa sing ka di shift ra sing tanga although the dito left and right the shift as to what I so I think what's important la se instead of focus argue we need to figure out masingara best source of revenue coming me so isbri belo Baby la time the malimis from daswol leadership the malimis from daswol mal maklo. I think we need to start the daswol to give them kigari. Demand nga kadi nga gwa kung demand ra ko ra gwa matar pasul. Demand other beaw mar other gwa. Away ba creating si isela sing $15 one. Luka. Ay gali honor bela of course ang igilal mo ay malimis na maling aral di nga niya demanded we should be able to at least have some form of trade or magital more other than say gagale ludo the disable good makliya munta di sell the borak masing ngarang ang manufacturing amring rigid. Okay, we don't have enough people modong okle manufacture ang arangi trainer. I think one of the things that gila del hospital ni sing gila del lula balwa at least mo for a habra bebira gale financial center mapading ila sing aringi gale corporate registry rungil ela we should be able to tap on those. Awon ti ala de milton maringin le temela ang kali Mr. Temela delegate seat actually I really remember this. Ibla mesa nga sa other FSM end up ngilusel udol gila insurance ara almul more FSM corporate registry o ora insurance tingegi elal bari mlamot tilalis yakmen nga do ra sila kapilisok mo do ngegi dile wal advisor tila di advisor ngi hindi ka nga tel sel ko balik la market namoruba they have made a lot of money FSM. So we have to look at those again that they all o sitwasyon nga raw will udo del me so is. Di will al say dil say. And then akmo dulit kayo na to ko el tank man mo kita al malubak pa yang hindi ani adala amo tinin I have to say it then bother nga. I think one of the ways and the singila at least the minimize ay gali unnecessary government spending. Exactly. We see a lot
el tangang aada say oing I need to get that fuel for me ang arang di ulgum sa edel malmo reduce ay gay. It's not a very popular thing. I think collectively our other leaders sergit marugol other was okay. Dia ka do bring a time maboda save on this much the save rakol do the also three other I mean it's interesting ada mal dipendente tigil adro government am namo dipende til government mong dia klugol wasa mo enemy oy litigam na mo smaulo to government everything is supplied supply. May gigid udilen jak I mean maringen lang ulgum akora nga sa ulbira kulura abiot na kasi ay tagid el bilak el ang gid mo mo clean. I think from generally speaking I think we have to go back and we have to really try to me is baby that time nga to kami say less is more. No, I see. Ang diyan sa mal marura mal to med concentrate ra one it finish ni it borawan sige niya sa gid as edat makal maral ro masigi da gel coraso at mo adire ko dile mal lora adire ka di ba adire adire experience ni adire kal migel al adil nga ligit adire kal and you and I have been with them and the time ang other ilang there's technology that affects them it feels la sa circumstance migel al adil adire kal salmo dangalia asing rarala albolaki. We have to give those guys an opportunity, encourage it. Always encourage it. Karu ulit at masen. Dia karu kul ada kawa milel nga senggar kawa biskadios. Dia karu kul ada spiya sorry. Seng giril mo school mo adra la ang giril mo toktang na. Dia sige set senggar kawa yo ko mula se mem nurturing set somal meruning. Ako magkat kaya ona alga kasi lungar listen. Maybe in the future AI mo replace na kaladral. AI mo replace at toktang at di robot tunggu omot kerkit ma. Hindi gilem hindi malub tong AI sa replace. Hindi dia AI mo replace ra ba a plumber, mo puri ongela. Amrun mo ngitu ra ba. Maul mo tuul bak mo tingtiabilas. Maul tuul bak mo tingtiabilas. Malubeng mo mas malamyak kalmora tara basul mamrura solar panel ng talaman. So nga we have to also think as and ka dito ko ra gila dira encourage ang gila kasi nga gila baby to koy el mo successful el othering el to ra im. Ya kaman saule chico one last el ora usweg el sogal no merken ira bekil sa to ram kitilgar. Maka tial bring balsela makitil garma alul ma makitil garma ngaranga ak mligarel adal awak lungeme malmlo klogar magi gidiria a protester mo na madala olbira rulaw tililitial dikul tirakra information mera dinga ka mangarang ma mligarel adro dengon mera el time arakan ngarbela la ku klora agar nangarbela orang aramot kadam la witness ra di el albu ile teteim la adam la mudem lo laba ay gal drugs el blal lo to da news a ordra sil ibong a ordra assume 279 grams and $280,000 assume sil imo 80 ese assume ko laba a 350,000 ruin rangal gerbela ako ba singiril top priority ngaraw to swim girils. Ya kami ng udrey meru make makmal dibes saying gila del figure out say gila del what the someone legal emergency ya alin na wala kalin nga methamphetamine dia ko tinga sing nga best drugs or fentanyl malme da adal madri dia ko tinga say gam na merbela mo amla me dia to di gila di say gila mo gila di day one gila we shouldn't be a priority yesterday. Priority la legit priority la yesterday. Nga kamlam in my private practice ak na public defender ak na teera kita la. Tila ka nga legit. Baby legit. Malbot mo to bugut ta cousin sergit ta sister sergit. To spe ang yeso.
Ganyan nga na facility na on sir. Gilel nga facility lo ng certain. Right now, all the years that I have been a lawyer, hindi ka facility lo ng certain. Number 2, abela ako tangal nga the island. It only mandi so is para two ways. So is para ay gale el meng so is para adialen. And then gila del P del morte gila adel nga rin mo na setyang as understand as you know maybe a quick money in destroy lives and destroy baby a rule and then gila lo sika singara sa the helper fee. Then one issue udel gudang ali sila ka nga maligel laging practice ala so kung mga kaya adel maral mo Chloe ako lonely. They say saying loneliness, malubong frustration. A frustration na leader akawal mo sige say quick trip malubong high. Kaya nga ramong si halebo sa karinaos sa sing kalamahan lo mring lo rio Bumora na 6 pack. 6 pack al member tukil mes 6 pack and apple ma 1 case 2 case kalamakim daw. Then we have to try to help practical mi kalil other. Kita ko me olingite mi elu tigide lo sispet mas me please markom stop and there's other very productive ways to do. And the a penalty ang aringi ay enforcement malo tutak karingi na mo dia kal gilel malamans. Malamo gilel di mare other the email processing. Sing speedy trial. That speedy trial actually belongs to the defendant. Maybe I take it back. Oy, sel arrested nga lakal with akla Oh, nga decided was it more speedy trial. Yeah, ang said dire kalak mo now I remember. Dire kat sabela kabalment la sa kadore adal mo hindi gagi the main defendant ta sel lamaltil gagi the defendant for a prompt and speedy trial at sel. Mabibila tama sa gim practice la lom tere gagi gadrak sa yor re deleng tiyak klaro das itesting il belang il odro koringil mo awam. More de mo das il will mesel meng mo das bil. Mo tactic la other. Ding at the end of the day tirakal brothers and sisters they need help. We need to help them. So we need to offer that to them. And that's the di mga sima I know this that's di mga sima na adi mga sima. I mean nga baby the part of the family so we have to help him or her. Wais hindi ako wila akti iya ko na dim neswak mo Oy. kam kora nga niya remainder swam mo Wais dia ka udre makaman so arte alak mal di mo kumal mrenga sular bekal adro uya tabi nga tokol ko mring sa amne ko ram red sra di mi mo dim na kalsal so mi di kay kita mal ko nga sila rung nakatara adro in all my work ak malas bal el mega decision el base sel inform the decision lo ba omungul mo lo omlang mes mak mrenga suli ura bekal adro uy kami ngar aroid ma ngartian mo mes satial el station malolingit tra gale secure kami marbebir kami ya in the end kasi ulingitra thonitra ruba kal Dios rigid miskita ungil balwaf malolmol malom kalkat rigid rogi mada kumita secure kami number 18 Siegfried Nakamura tiya kita kaya fly ram ako oti ore mortigid el adra guam el ang Wednesday mafra akmal invite kami la seber asahi ba September 28 el mel sapatong ra 6 PM ore pod adadu el gile kurung uli war adal pelal nga guam gile la kabalment mapalwad el pelal mamsula saula a candidate Nakamura numbering niya number 18 netal sigang al kora mga titrap trul girela kadi disweda matingeda maklangar kita aterbelaw mang klagi resiguk mamasaw dagil kumamtas wentia kan lumira bala tiksen hindi sel klamatengер niya kumtas yung uspal mga aku ter kumamar ada TMC meringa sulem yung ter kumya o kya kumamar meringa suliun mo sa kumyur kong yeringi mong benar ka blemiu itiang asa adil malmol meringi sel mlutun mo sa Samarian May kmutul reminder gid secure gid November 5th number Nakamura na number 18 Koman Sula Roguy may God bless sula